Look, I am setting a plumb line among my people. Amos 7:8. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Walking Like Jesus was written by Leslie Coe and read by Stephen Tabor. Amos chapter 7, verses 1 through 9. This is what the sovereign Lord showed me. He was preparing swarms of locusts after the king's share had been harvested, and just as the late crops were coming up. When they had stripped the land clean, I cried out, "Sovereign Lord, forgive. How can Jacob survive? He is so small." So the Lord relented. "This will not happen," the Lord said. This is what the sovereign Lord showed me. The sovereign Lord was calling for judgment by fire. It dried up the great deep and devoured the land. Then I cried out, "Sovereign Lord, I beg you, stop. How can Jacob survive? He is so small." So the Lord relented. "This will not happen either," the sovereign Lord said. This is what he showed me. The Lord was standing by a wall that had been built true to plumb, with a plumb line in his hand. And the Lord asked me, "What do you see, Amos?" "A plumb line," I replied. Then the Lord said, "Look, I am setting a plumb line among my people Israel. I will spare them no longer. The high places of Isaac will be destroyed, and the sanctuaries of Israel will be ruined. With my sword, I will rise against the house of Jeroboam." Walking Like Jesus, written by Leslie Coe. Ben had bought pirated computer software for years, simply because it was cheaper. Even though it was illegal and broke copyright laws, he didn't feel it was morally wrong. After all, everyone did it, and why should he buy expensive original software? Who would check? After hearing a talk on daily examples of living by God's standards, however, Ben, a new believer growing in the faith, began to wonder, what does it mean to do the right thing? Ben decided to replace all his software with original versions. It cost a lot more, but as he explained to his friends, God knows, and he calls us to do what's right, right? In Amos 7, God reminded the Israelites that his standards were impartial and absolute and applied to all, including his favored nation. His laws and moral standards were like a plumb line, a weighted line used by builders to ensure structural integrity by showing if a wall wasn't being built perfectly vertical. While he may extend mercy, God can't compromise his justice, which is why he sent his son, Jesus, to die in our place as payment for our sin. The Bible shows us whether we're walking in his way or not. By his grace, God helps those who believe in Jesus to live in a way that pleases him and brings honor to him, to do what's right. Let's pray. Dear Heavenly Father, you've called us to be holy, like your Son, Jesus. Please teach us and help us to honor you in all things, big and small, applying your plumb line to every area of our lives. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. What aspects of our lives can we apply God's plumb line to? What would living rightly look like in your life? Artok tangak mal makatakatang lomaklat karangal kalut mo a music at mal kloangarel ang angaringal tamalil morangal ka loreng serak mal kloangarel music rabe ke club say umusubam la otirk mo ak mal kloangarel music loreng sangal ka rabe ke club say ak lamotela time el bek club say el di loreng serak cloud music angal ka eng mokoki langal ka emral moringa sarel ay kakita bebi rasarela mal clow ngarela music
loreng sangal kamangidil klolad rave klubsay makot angal klbek klubsay loreng sra klon music amobsaw labatangel a klon music loreng serengi arulia brain rangal kal momsaul marangul mong momsaul esel bol msaul labatangel ma brain rengi marangul eng momring la lolokoringiar adam mar atil mar parents serengi ma direk al modiakal sab elo reng sa togoy modiakal sal sab elungil masub malngara school en sab el mo maknita tengerengira school leng saula badengel e aptelula ngara music em namo roida ul soela marngura school ongerul sarela allow the music klol alita kla head egg arangalela aptelud angal kal makatek teloreng sak amaklol ngarela music amobl oil ngaring yarang ngalela aptelud ebl oil dar ngulangal leng brain rengi marngul opereo dim namo saun mo dar ngulangal ongedel sarela allow the music a impair concentration teatokor amerikel impair concentration amalokoy aptelulangal ka brain rengi el marail mol momring lom tabat toy mabulkulat toy allow the music atomelia concentration rangalaga mumodiakal salsab elungil concentrate tatoy o molokoringi ngoram saula brain rengi lom daswat toy tabat toy ongewal sarela loud music a insomnia teatokor amerikel insomnia malokoy rangal modiakal salsab elungi limit tamadal abol mi iway wen kuradi makikarkar en tutaw malpagi sa tutaw en masaula padangel e moraskun masaula padangel e etin masub a music akman masisi aklisi el sabel mal masisi aklisi el kar malungil tokoy am music adungil oreng stengil ungil aklungil angrel el sabel ungil elitakle el sum iar ngulaat e oroida parraudar arngul angarak langit tereng e edi seksik taw dusuel marngul ad e direk aungil elitak la sabel al mangela ad e direk ol kliaw dusuel marngula ad lo parraudar al dusuel mangway say lungil tokoy am music en vi music o kodal daol at tokoy la al sela alitak lak malo kodal daol maklungela sound lo reng sereng yang alak mongo kodal daol klungela sound lo reng sereng yang alak matokoy ngar alitak asabel ngarinyal tembelir omrelela ngalak omoreng setial ka debolo loklat kalkire la music e bomadu al malil ta music en morengs e direk dilungila klungela sound del morengs sengi lakabom avik eng maring la sa arela music o moreng sertialo e ungala kan makekare marngara high school e mola artir e mol ko partir dilungi la klungela a music ra al selablimiu kamal masaw la blol sabem loreng sertial kadebro loklat el girela akntil maklung yorel akloangaren music. Research shows that hackers may already be inside your network. Ransomware, email scams, service disruptions, cyber theft. Guardian Cyber helps organizations identify hidden threats, remove hackers from their systems, and strengthen their defenses before serious damage is done. We provide cybersecurity assessments, network cleanup, ransomware recovery, digital forensics, and expert guidance tailored for Palau and the Pacific. Guardian Cyber, Palau's cybersecurity experts, ready when you need us. For more information, email guardiancyber19@gmail.com or visit guardiancyber.online. Behavioral Risk Factor Surveillance System Palau, Radio Public Service Announcement. Masulang, the Ministry of Health and Human Services is launching BRFSS Palau, a health survey for adults 18 years and older. If your household is selected, a trained interviewer may call and invite an adult to participate. Your answers are confidential and help Palau understand health needs, improve services, and plan for a healthier future. BRFSS Palau. Our health, our data, our future. Take the call. Your voice matters. Request for proposals.
The Palau Visitors Authority, on behalf of the government of Palau, is soliciting proposals from qualified certified public accounting or CPA firms to conduct single audit of the Palau Visitors Authority for fiscal year 2025 and 2026. Specifications and information contained in the request for proposal (RFP) may be picked up at the Palau Visitors Authority during government working hours from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Interested CPA firms are requested to submit a detailed proposal in accordance with the request for proposal to the following address: Ms. Judy Ann Sabino, Finance Manager, Palau Visitors Authority, P.O. Box 256, Koror, Republic of Palau 96940, RFP number PVA-2026-01. The Palau Visitors Authority reserves the right to cancel this RFP and reject any or all proposals in its interest and to reissue an amended RFP. A successful contractor must comply with local business laws and shall be subject to applicable Republic of Palau taxes and fees. Proposals must be submitted in one original and 3 copies in a sealed envelope and must be received by Palau Visitors Authority no later than 4 p.m. Palau time on July 30, 2026, which is the closing date of this RFP. Proposals received before the issuance date and after the closing date of this RFP will not be considered. Signed, Gadoy Dulodo. Republic of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division. Public Notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested business companies to supply BCBP uniforms and accessories for ROP. Specifications for needed items will be available after July 24, 2026. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief Property and Supply Division, at the address noted below for copies of the specifications. Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by federal grant P26 Trans F1. Invitation for bid number IFB 2826. Public notice July 10, 2026 to July 24, 2026. Bidding period July 25, 2026 to August 25, 2026. Opening date August 26, 2026. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on August 25, 2026, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Signed, Charnel D. Sumang, Chief, Property and Supply Division. Subdra Kodal, top dengan ngira abayad Matthew Elbelau, ngira mo Miss Asaito, ngira iragas Paudistar Lula, Petrus Itelmong, tirat ngarun koreti wasisang, ngira ingas pilihan Thomas, Kolabas Aloysius Talay, Raul Arnold Oilo, at Kadasaw Morales Remaroy, ngira takaw Bibian Nomad, mabuy kiat Jefferson Thomas, at motargid Bechekldil Akemi Elbelau Thomas, amnos mercer o ngayim Lorior Friday, aledel kapsingil alalong ewidel builo. Kapatangin lang na amor game lamot rokok lakamal dilel el morning nasbadong leal kapsingil o ngayal builo August 8, 2026. El di morning na barang rupasang magim subdrabek kaladmam ng ayang al babaldab orior mayolda madibo madangay edo nginas pedel mataletele lakamal dilel ang kaltargid Bechekldil di motto abduguro riula. Ko malmasulang edong at mokla patangin iya Dios lumakaltang atrigid rokuy. Sign ngira abayad Matthew Elbelau, ngira ramoy Miss Asaito, ngira iragas Paudistar Lula, Petrus Itelmong, dirat ngarur koreti wasisang, ngira ingas pilani Thomas, Kolbas Aloysius Talay, Raul Arnold Oilo, ngira takaw Bibian Nomad, Kadasaw Morales Remaroy, mabuy kiat Jefferson Thomas. Subdra Kodal, Rdang na Iterir, Yutaka, Mengloi. Tia subdra Kodal, lotob din nga madar nga bukod at tamir mga South Junior, mleay na urahideos, Odaol Dulay Subris, Evil Ramrong Stomi Naruo,
Roman Mengloi, mau ergmul noro naruo, el mesubdar adama mal ngarababal daw mayol dawal mo, ang aligel ang Riam Mengloi tablang, Rdang Iterir Yutaka Mengloi, amlos me ersera July 4, 2026, mabadingil ang aramor, ge motor kaklangan mo tobdra ongewa lurior, Thursday, el July 23, 2026, ra 7 a.m., el morabay raklabayang rangabukd, e mga maldil mo talyal sils, e moraged, tiaka maldil e aldadu. Malway se agim subdar kamiul adamam, al ngaray Elbelau, mamay madaalim, edgay nga sewert tial gamaldi le aldadu, ratargi Rdang Iterir Yutaka Mengloi. Mang ayang lagik malolngit em subdargaw herdo ori si mga bandari, maebi lungil reng takawo, mamosubdar adad marangal ge may madaalim, edgay nga sewert tial albul. Angar along agim subdra wangar ete Matias Erbay, maawadal ad Lidia Allel. O si silsub da mura adal bay raymay tuti ngiray lilda, maebil raymay hiror wa may. Agidirek kalmusubdra wadal adra yungla, Johanna ngira tregda, may adra butalbay Frank Malsol, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sewertial albula. Ang rar dagim subdra madalabay Harry Basebasa, Hens Basebasa, Kabasul Basebasa, Marahel Basebasa. Agidire kalmusubdra gaul, ikrigedra Sears, Tobias Kuad, Olablu James Miwata Alid Adong, Kigrel Olablu, Nira Asabres Brownie Salvador, Maebil Ra Asabres Warang Ulit, mamosubdar bebil ramiu maradad, may madagay nga sew. O sisigul subda mori ikrigedra idis, Joe Raklay, Ongayay Makliw Yuri, mosubdrar adad marangal ge may madaalim edgay nga sew. Agidirek kan musubdargal madarangas mos Macario Watsi, Maria Hapson Marangalgel, Paulina Ikea, Rolmi Maat, Loretta Mengloi, Ruth Arar, Jan Raiholt Ngiratyo, Imatura Dave Taro, Matsuda Taro, Ndudui Ragadik, Justino Maat, Nestaralda Maat, Mitsuhida Subris, Mamri Watsi, mamosubdar adad marangal ge may madaalim. Agidire kalmsubdar ngalgel am Rdang Iterir, el uloong amalay, rarb or kasadal Laurentino uloong, maferistaw uloong, mamay madagay nga sew. Ndire kalngarar dararoy, si agim subdar kawal ngiraroy sa Francis Kib, ebil raroy mihay na kodeb, oob terukob esarak, ruwaw Gabriel Adalbay, Mam Marcela Darong, Mam Gaspasub de may madaalim. Agidire kalmusubdar Rosania Ongrung, Eduel Ongrung, Maedamund Ongrung, mamosubdar adad marangal ga may madaalim edgay nga sew. Tokubet sa Spadela Roman Mengloi, Maebil Rambrong Stomi Naruo, Amorangir Au Bishur Ganay, Emerita Garad, Madeliget Gibson Ganay, mamosubdar adad marangal ga may madaalim ertial albula. Agidire kalmusubdra targamam railek iskawa marangalgel, mamay migimgay nga sew. Ngiwa lagi olngit musubdra ngalgel amodak ngay olgeril, ra Lorenza mamistiga olgeril. Agidire kalmusubdra ngalgel amble dirangatuel Tosco Inasyo, Governor Francisco Malaytaw, mamosubdra adad marangal ga may madagay nga sew. Malgayo kaya tokubet sa Spadela Mother nga bukod at tamir mga South Junior, Mamlee Naruo Hideos, Akmalolngit musubdar kaul raklay bawang irmang, Maebil raklay Mitsko Walter, mamosubdar adad marangal ge may madaalim edgay nga sew. Agidire kalmusubdar ngul, diradalbo al tekla kodeb, Tirario Marta Alus, Ilolang Antonina Antonio, Nirasibong Herdial, Madirikl Rebeka Nirmaet, mamosubdar adad marangal ge may madagay nga sew. Ni esar agim subde olngit rangi rakabow, maawadal ad hilong ni raged, mamosubdar adad marangal ge may madaalim. Agidire kalmusubdar kawal esrat modrang, mafaustinat modrang, mamosubdar adad marangal ge may madagay nga sew. Ngartmaw agi olngit subdra arbadul raged, tagesi ito, Dr. Helen Ngirmakur, Albert Ngirmakur, Berta Ngirokobay, Elvira Isaal, Matski Taro Ngiraiwet, Mawilard Kumangay. Agidira kalmsubdar kawal erangas Lucio Ngiraiwet, mamosubdar adad marangal may madaalim edgay nga sew. Ngaramlanguy agik malolngit subdar kawal ngirturong, mamosubdar adad may madaalim edgay nga sew. Agidira kalmsubdar ngiraklang chance kabong, mosubdar adad marangal may madaalim edgay nga sew ertial gamaldile aldadu. Ngatpang agi olngit subdar kawal Helasyo Ngiraibakas, Mamalins Ngiraged, mamosubdar adad marangal may madaalim edgay nga sew. Imli gagik malolngit subdar kawal rungulbay, madirungulbay, mamosubdar adad marangal may madaalim edgay nga sew.
Agidirekal masubragal kulao del teruorong ulbay, mamosubdar adad marangalga, may madakay nga sew. Iray agi olngit na masubragal rabaal at tagewang irmakur, mamyot la klolad, mamosubdar adad marangalga, may madakay nga sew. Agidirekal masubdra Ruth Arar Alfonso Spasungla, Camrir Madalara, Josefas Spasungla, Macloria Andres, mamosubdar adad marangalga, may madakay nga sew. Orior agi olngit na masubragal Embry Wenti, Madiraw Ray Mary Adelbay, Rangalgela Maria Silmay, Rangalgela Leleng Balayles. Agi direkal masubdra Atkar Francesca K. Ramangasaw Balendorf, Eriga Ramangasaw, Ines Ramangasaw, Leon Ramangasaw, Victor Ramangasaw, Casmir Ramangasaw, Francis Ramangasaw, Governor Lolang Ramangasaw Voigt, Telma Niramakati, First Lady Valerie Whips, Judge Anora Rudim, Senator Imru Ramangasaw, Dr. Catherine Darong Ubaday, Masamdiw Darong, Ebil Ramrong Stomi Naruo Marangalgel, Marta Dever Marangalgel, Roman Mengloi, Araldil Mengloi, Masandi Mengloi. Agidirekal masubdra Benedict Mengloi, Belinda Mengloi Ringang, Tawi Mengloi, Masik Benjamin, Tarong Benjamin, Tuti Benjamin, Esbe Ramangasaw, Yolanda Kabsang Yutaka, Mavilani Ramangasaw, Mamosubdar Baby Ramiw, May Madray nga sew. O sisulsubda Morateo Cuarte, Laura Mangham, Ruth Subris, Wilson Subris, Diray Balu, Natalie Anastasio, Julia Ringang, Melanie Ringang, Aledoy Omelao, Legislator Tito Ringang, Mangariam Ringang, Mamosubdar Baby Ramiw, May Madray nga sew. Agidirekal masubdra Niratangadig Wilbert Nirakambrang, Esther Talams, Naomi Nirakambrang, Kiati Francisco, Matsko Taro, Yanomi Isaal, Ratsan Isaal, Elvira Isaal, Mamosubdar Adad Marangal, May Madaalim. Agidirekal masubdar Adamam, Rangir Meril Del Pascual, Ualyo Irene Francisco, Mihaina Miguel Cosiba, Mafidencia Tangalbad, Mamosubdar Adad Marangal, May Madaalim, Ertel Gamaldi Le Aldadu. Amayun sa gimsubdar Ngalgela Ngiraluy, Marangalgela Amaredong, Ratchanita Kaldung, Chan Ngiraidong, Madominina Imyong, Mosubdar Adad Marangal, May Madray nga sew. O sisulsubda Morgawal Francis Mayar, Exley Mayar, Mamadra Alilay Larry Ngiramuay, May Madray nga sew. Tukubet sa Spadela Mother nga buko at Tamir Mangsaw Jr., Akmalolngit, Subdargaul Senate President Hokons Baules, Matarkara Amra Baules, May Madaalim, Edray nga sew. Ang yagik malolngit, Subdargaul Edwin Mario, Lieutenant Governor Joe Gintogi, Rangalgela Elizabeth Gintogi, Marangalgela Salvador Gintogi, Mamgaspasub de May Madray nga sew. Balilyo, Rakablilra sa Aduy, Rataliw, Yagib Subdargaul, Yaad Kemot Regmel, Wadalad Satski Florencio, Pang Itsuaw, Marangalgela Joseph Quintol, Dennis Ito, Marian Oya Ito, Merlin Oling Ito, Nobuo Blaluk, Akemi Regmel, Maria Otto, Mamay Mamgaspasub de May Madray nga sew. Ablay rang silong, Yagim Subdargaul Litpik James Ngiraadeng, Mawadal Adro Salin Damresabang, Mamosubdar Adad Marangal, May Madray nga sew. Yakablil ra ngar amis, rangasyas, Egim Subde Olngit Targaul Elsias Shalom Episong, Mamosubdar Adad Marangal, May Madaalim, Edray nga sew. Klamatela Subdaw Ul, Material Adamamal Mlodangal Madungang Clear, Lakbol Makita Rendir, May Madaalim, Edray nga sew Tial Alabul. Malklo at Treter Maser, Material Adamamal Mlodangal Sabariril May, Adidagalat Karang Lungu. Tial Gamaldile Aldadu Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Amoringira Thursday, July 23, 2026, Rabay Raklabeang Lingarangabuk ng Rarda. Adios lo maknaltanga tergid rokuy, Kumpmal Masulang. Subdrang Maldile, Tia Subdrang Maldir Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Lagtob din nga Roman Mengloi, Adalbair Olbed Helasyo Ngiraybas, Hervin Silyang, Martinez Ngiraybas, Ngiratangadig Wilbert Ngirakambrang, Maadalbayray Eti Dwight Alexander, Elmasubdar Kamil Adamam, Rablayray Badang Rangrard, Mamay Mga Sukuma, Martialulbang Lalalsung Latargi, Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Masils Rakamaldi, Lamlamot Rakaklang, July 23, 2026, Thursday, Eldi Morabay Raklabeang Ngabuko ng Rard, Mga Maldil mo Yatasil, Mo Uragir. Blaraurel drangar along, Yagim Subdargaul, Ngiraurel da Tchak Rangula, Mosubdarangal Gelasway, Ngiraumad, Kual Ngiraumad, Emengel Ngiraumad, Bos Amidar, Maradad Raurel da May Madray nga sew. Agidirekal Masubdargamiul, Rangalgelamle Adalbayra Olbed, Silyang Tem,
Marngal gelamle ebilra olbed Bartolang arurang mamgaspasu de may madakay ngasew. Engal Herbin silyang maadalbayra olbed helasyo ngiraibas am subdargawal Floriano Felix diray ngayaw Rego adalbay rangalgela uro the may Mangirablau sambal may madakay ngasew. Agi direkulol turgawal rubas Gabriel adalbay lamaya rangalgem magimgay ngasew. Maol agim subdargawal ngiratangavik Wilbert ngirakamarang maroman idip mamosubdar bebiragamiw may mamngasumam alim hertel albul. Direkal masubdar ngalgela marao Mengloi tarkong makawal diramtawi warang ulit mosubdar bebirakaw marangalgiw may madaalim idagay ngasew hertel albul. Direkal ngarar drablaray padaang eng spadalan ngalgelam le esberay padaang el Elbelau el Dwight Alexander agi direkal masubdar kawal Klolubak Marga Mawel Fuana Baulaong mamosubdar bebiragamiw may madakay ngasew hertel albul. Direkal sisilsub damoran ngalgelam le esberay padaang Mengloi tablang raebil ramrong stomi naruwo mamosubdar bebiragamiw marangal may madakay ngasew hertel albul. Agi direkal masubdar kawal miyako Andrew may madakay ngasew hertel albul. Agi direkal masubdar ngalgela ramlig Mengloi raroman Mengloi Maloreta Rivera marangalgelam ait Mengloi ra Justino maait marolmi Matsuda marangalgela Benjamin Mengloi Rariomel Benedict Mengloi mamosubdar bebiragamiw marangal may mamngasuma mertel albul. Akdung ra alab yagi masubdar kawal esbe rakdung Edwin Chokay maebil rakdung Lucia France mamosubdar ngalga rakdung may mamngasuma mertel albul. Yaw limang rablay rayrung yagim subdar kawal ngirayrung Isak Swaladaw maebil rayrung Elizabeth Kabukol mamosubdar bebiragamiw marangal may mamngasuma mertel al sangulang garubak. O sisilsub dalol tobdinian ngalgela may tayay el adalbayra olbed helasyon ngiraybak sa marbebiringi marangalgelam le ngirawregd adalbayra olbed silyang tem subdar kami olbebiragmam rablayra musumyo el ngiraroys Francis Kib ebil raroys Mihaynata Marcel mamosubdar ngal gumarbebiragamiw may mamngasuma mertel albul. Direkal musubdar ngalgela saygamal ngiratyo rahermina sayske masabet saygamal mamgaspasub de may madaalim idagay ngasew hertel albul. Kidirekal musubdar ngalgela Quebec el President Surang Alwips Jr. Bechekldil Eva Kyota makasawal Bishop mamosubdar adad marangal may mamngasuma mertel albul. Malgayo kagim subdar kawal rabong ebil rabong matmagay Andrew Tabelwal mamosubdar adad rablayra umrang may madaalim idagay ngasew hertel albul. Ngayaw rablayra oragiblay yagim subdar kawal Elbelau Dilbelau Beatrice Pedro mamosubdar adadra oragiblay may mamngasuma mertel sa arelang galrubak. Malkloase ramaalabu lamaalsang direkal klamngatela subdaw ul material admamal mlodya kalobas ang clear dingel kmodrawad adakabol maknitarang miw may madaalim idagay ngasew hertel ulbong lal sungulang galtargi dedamad Rdang Iterir Yutaka Mengloi. Yabola kalsab May ididagalat karang lungu. Kompmal masulang yarubak kal Dios lamaknal tangat targi darokoy. Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de swel adias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi haraorngi kohmal masulang. Subdar kamaldil maaldadura Marino miner. Tia subdar kamaldil maaldadu lultob dringangir ongor Isak Swaladaw ruigang kionisal gidatalbadala St. Andres magatin balayles mararugul damam kalkmotargid ang aligedra Marino miner ngilamner abong miner amlosmir sila July 4, 2026 na sabadong. Abang ngilang aramor gem la motorok la kamaldilil maaldadu almoringin na July 24, 2026 Friday aldi moringin na funeral home ngangat kibrayray. Lomo ora 9:30 AM mo 12:30 PM. Eto del morongar along mo madakro do song rangar bat. Malway sa kim super trigal at mal do dok lang clear yo nangit malmem gi maalim gi mga sort tialulbong at sungul ngal targi ng alged ra Marino miner. Mga along rat turungal karagiyok kim super bangyer o melaw mainariat temo. Mo super ada de meim alim ng sort tialulbulo. Kabli ra reg de kim super ngira reg ma Dr. Maria Hindenburg o Meltel ma Eileen Midar. Mo super ada marangal gi meim alim ng sort tialulbulo. Agi dire am subra sinetro ngaray Marior marbebiringi marngal gila Miyokora Valentino Klolat
marbebiringi mumkas pesub de meim da ali med qainge seur ter albula ngara dra qabli rai bataang agim sub dra sber hay bataang albang chowas wasisang ma ebirai rong Elizabeth wasisang kabakol mosub dra adad mangal ge meim da ali med qainge seur ter albula niwal ra qabli rai derbe agim sub dra ngirai derbe masasinge Rdang mosub dra adad mangal ge meim da ali med qainge seur ter albula ay ra qabli das mosong agim sub dra lapsis Ernest ngiras azui ebil martayat madirmeo ane marida adia mosudra adad manangal ge meim da ali med qainge seur ter albula ramlongo egim sudra mitsko France dil ur watanabe diliaur France ibutirang Sela Heinrich Kim ma Oscar Heinrich mosudra adad manangal ge meim da ali med qainge seur ter albula agi direng mosudra ngal gelam le roigal ngira berso rateli ngirangoi mamar ngira Jenny manangal gelat eur rat Johannes mar bibiringi manangal gela emiumat rat Jennifer machelga marangal gela de Rdang rabio de mei obagarairur marangal gela sima gonaruo marbebir kambium gas sub de meim da ali med qainge seur ter albula oriora tobet sespada ba maribdul mam asel bilong gloria sali rablara tabo to lingit mosub rangal ge meim da ali med qainge seur ter albula eura kim sudra Elbelau Lorenzo Edward madil Palau mosudra adad marangal grora giblai meim da ali med qainge seur ter albula kidire kam sudra ngal gelam le Elbelau ngale elra obak Andres Elbelau ma ebil inaria agitaya marbebir kamium gas sub de meim da qainge seur ter albula kidire kam sudra ngal gelam le Elbelau show Joseph ra dira derbe Fermin ngas ma severio Joseph mosudra bebir kamiu meim da ali med qainge seur ter albula agidire kam sudra ngal gelam le Elbelau masawo Oliver trapiong ngirotang madeliget Mario Oliver mosudra bebir kamiu meim da alim qainge seur ter albula makablir umrang mamal rubak amasub drangal gelam le ebidrabong adelina isal rama asal ebidrabong al choice al lugos isal polloy agidire kam sub drangal kara yeti maongor makardeu magim sub drangal gelam le rabong isimang rabona isimang mo sub drangal gemim da alim qainge seur ter albula agidire kam sub drangal gelat mur marisong marangal gelarisong itong agim sub drangal gela elotra Felix ngingas marudal Francisca Osiba marbebiringi Denis Omangar marbebiringi mosub dra bebin kami meim da ali med qainge seur ter albula rangal gel osisang agim sub rangal gel ablailes madirao adelina blailes marangal gel rangal gel anami gorm liga rangal gel sanami blailes rangal gel sano blailes rangal gel ramona rangal gel gatin blailes ma imelda blailes marangal gel kaspesu de meim da ali med qainge seur ter albula rangal gel at modrang agim sub ratinat modrang mosub dra bebin qaw marangal ga rangal gel Augusta at modrang marangal gel Valentina at modrang meim da ali med qainge seur ter albula rangal gel arium da gim sub rabiro ni arium do marbibir qaw meim da ali med qainge seur ter albula agidre kam sub gal aigorium da marangal gel meim da qainge seur ter albula rangal gel adira ibuse rul gim sub Maria marangal gel Tobias ra Ismail aqwon marbibiringi qas pesub rangal gel maas meim da qainge seu agidre kam sub rangal gel qaiteng qangit sira alen qangit marangal gel marbibiringi meim da qainge seu agidre kam sub rangal gel chogai ra harumi nawo teru chogai ma Edwin chogai mosud ra bir kamiu marangal ge meim da ali med qainge seur ter albula agidre kam sub rangal gel am teol ol ra chari tudong machei watanabe mastalin bai marbibiringi machiral din tudong gas pesub de meim da qainge seu gidre kam sub ra odal adilong marsil marangal gel marbibiringi meim da qainge seur ter albula agidre kam sub rangal gel atmur itong rangal gel lomisang agim sub rangal gel Mariur rangal gel Miyoko rangal gel Wataru Elbelau Antonio lomisang marangal gel Antonia lomisang gas pesub de meim da ali med qainge seu rangal gel amle ebir rabong sa azu asanuma agim sub ra Salome Kirk marbibiringi ebil adelbai Valeria Toribiong marbibiringi marangal gel Kasuo ra ote asanuma Masisko asanuma marbibir kamium gas pesub de meim da ali med qainge seu ter albula ay liak lespata mamara maasel wasli sa targong marangal gel rarisong targong marbibiringi malamem gim alim gim ngain seur ter albula rangal gel atang rang ra gim sub rangal gel Luis Filibert ra lulu kumangay Maclaver Filibert marbibir kamiu rangal gel Asus ra Benita darong marbibiringi rangal gel Pascuana ra klabo ligar marbibiringi kas sub de meim da alim med ngain seur ter albula rangal gel Lucas ngilaroy sa gim sub Rachel ngilaroy sa marbibiringi kas sub de meim da ngain seu rangal gel Vares segim sub rangal gel Iskawara Martas kabong marbibiringi dire kam sub ra berini ka pakataut marangal gel marbibir qaw dire kam sub rangal gel Gabriel meim qainge seur ter albula agidre kam sub rangal gel amle abong miner rangal gel amle ngirabiang Albert rangal gel amle Lapsis Santos rangal gel Berta
Rangalgilam le des ba la Hindenburg ma evil martaya at marangalgel madira sel la dira iwong eming digiklang makas pesu de me ngomi marangalgiu emim da kang serter albula ay liakas pada mamra ang ribong olding ngome go marangalgel madali da kang serter albula ay liak to ko bet spider rangalgilang das adui amra balang ulang wong mabilitang yo itsingewo marangalgel abibe Salvador makas pesu ngomi mar at marangalga emim da alim da kang serter albula Diri kalilia kaltokobit pada mamurang ligilang idas adui amura remove the mini kangoriak rablar at matpa borong raswal ek mamasku rangal gemim da alim da kang sertian maulobong al chungulang algelam ler abong miner idas adui malwai se kop mal sulang rogui el blornya adama marangal gam lo diam dun clear tial sud emok subes emim da alim da kang sertian albul klo ase repto kam sang tergel mosabil meg malim egim kang sertian albulet Makamaldiil maaldadu amorngina July 24, 2026 el Friday di morngina funeral home ngangat kibrairai lomo ora 9:30 am el motor 30 pm eto del morngor along el morom lakla omal masulang yero bakal dios rol mol mlom kal tangat tergid sai na ngir ongor isak swalada Tia subra kamaldiil el top dringar mga songray mariur wera war ramon robe spis valentino ngirigiklang kal ngur robe uduyumang Podul okadat itong marbu Celestino Malsol kun motargid Marino miner el ngalgela miner ngilas atuil ngalgela gitang amlos meria pangila ngaramor emla motorko kla kamaldilele el dadu el morgin ongeim lurior lui ewal kapsingil ongewitul buila Friday July 24 2026 el di morgin Palau funeral home and chapel rang rolbo braira il moswelbe emoto del morngar alongon mamadakla Magim sugar bekal dad mangan gragablira del gong bamim dalim drang sir til gamaldil el dadu Magim sugar ad mamra bekal blu mo leim long agim sugar hats ko sa to mar bibir gaw eriga Emmanuel marangal gem diram tawil telat madrang ar mar bibir gaw sebrong al Raymond mar bibir gaw ruat Paulina iskang mar bibir gaw Maria Asuncion de Selo Iwil mar bibir gaw Tenisha Mariur bade mar bibir gaw Adelbar Abdul Bautista Sato ma temong Dirigam subra tet sing itsato sa daor yung lumay adrading Abraham Osima masubra adrablay ur marangalgela mara teltoyo kaklaw mangrar dagim subra ngalgela malsol ra optulia malsol masubra bibirgaw Valentina da sob marangal agidirigam subra hanay ngais manahani masubra bibirgaw edirigam subra Vasilia Temal werongos dirigam subra ngalgela sayangala merilang makas pasuwa de mim kang ngaseur tel gamaldil eldadu Niwala gim subra harugo ginamukati, Pablo Tumol, Delegate Elender ginamukati, Wanda en Timarong, Linda en Malaitaw, Valeria en Telay. Malakayo kagim subra igugo otol, ngarbay boysek Telay, mo subra da marangal ka. Yesar, agim subra kamarek Sakarias Siangadev, Dwayne Hideo, Dr. Che Lingan, Dominic Tamarcel, Umi at Jeffrey Antol, Inariang Daybay, Gracia Leonardo, Urtung Elisa Watanabe, Norma Etibek, Emilda Adalbay. Agidiriram subra at ngasik isong sa ito mo subra bibir kaw marangal ka. Diriram subra o bakar mausid ni H.C. marabibir kaw. Ay ragim subra alul karingang mates. Puig spis Sherman Daniel. Wadal adar asel takakorulok da Sieko Daniel. Paulina Armangsaw. Mo subra bikal dat marangal katrungal krasel. Agidiriram subra evidas mungsong martayat. Mo subra dat marangal kanalgela kitang marangalgela diraibu. Marangalgel eungel, marangalgel omtilo, agidiriram subra ira ligisaksa, no subra adat maraongal karagisaksa. Agidiriram subra ya ort koel, ma ebirairik sadari adalbay, mo subra ngalgel ngiroit, marangalgel etumaleo, marangalgel abalilas, marangalgel ngiraitpang. Oriora odal at maura cordon, siskas ngabaw, marangalgel mra udu sangabaw senior, mamayring sangabaw, marangalgel amnedirarur dilub rabay, radirarur nglod rabay nglaingas, Matarkora pernis abay marvivir kami marangal ka. Rangaligela kuniko higang Marcel, Ramarta Marcel marvivir kaw. Ebira Royce mihay nat Marcel Kodep marvivir kaw. Ngaligela si Mako Ali Rasisinya Ueda marvivir kaw. Mercy Mario Bitlaon marvivir kaw. Lili Oilo o marvivir kaw. Tamiana en ginat apoet marvivir kaw. Julia Oip marvivir kaw. Daria Brel Teulol marvivir kaw. Ulang Damay marvivir kaw. Rangaligela Beng sa awas. Rasendis awas Lazarus maramligu els awas marvivir kami marangal ka parangal gelam liog dal at margi mongami ma madra abab tebdeng mongami madorin em ongolong marvivir kami marangal ka rangal gelam mo girong osi gira wili osi rangal gelayo ililaw marangal rangal gelam lengir ora alililaw ratulik Alfonso Diaz makarahingir ora al marvivir kami
Rangalgila rumong ililaw rardialul rumong marbibirkaw. Rangalgila amda al develpotra losaw o daola. Makarlia siyang sadang maglen siyang. Maria Basilius agitaya. Ngayol naruo. Umay naruo. Marilyn Basilius. Umay Basilius sisida. Cleo Basilius. Susan Ngirausui. Pascuana Blesam marbibirkaw. Malik Siska Besongkel. Mario Thomas marbibirkaw marangal. Domin Mistru Tomei marbibirkaw. Benita Masubda. Hosian Narungbay. Deborah Masubda, Ngiratnger Hiop Masubda, Matthew Masubda, Fred Sangabaw, Maumit Sangabaw, Maru Aliw, Surat Sabal marbibirkaw, Wilson Ngirausui marbibirkaw, Saturnino Tewid marbibirkaw, Dennis Oilo, Gaw Marul, The Reynold Oilo, Maru Aliw, Chan Gabo, Felix Olcaril Minor marbibirkaw, Rangalgela Olcaril, Labilin Naruo, Bruce Ngirkutling, Spice Cordon, Isaw Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Chengins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Desel, Silverius Pesong, Benito Tomas marbibirkaw marangal ka, Henry Blesam maruulem, agidira kamsu barangalgila rigrik spis, barangalgila the may meledang tamol, barangalgila Abril maebil. Kami mulawas ang kliw mo sugar bibir kami marangal, adad marangal, kaya may makaing seor til kamli eldadu. Tigel adad mladi kalmdong clear til su, the mo subes edi modngi, e may makasu edi kaing seor til kamli. Tigel adad mladi kalsib ilmor til kamli eldadu. Asibil dimbaw lung surir el momsar mong song Ray Mariur malub yung odal at mawrakordon. Komal sulang say ner mong song Ray Mariur. Tia subra kamaldin maaldado lor tobdrin niya ilapsis Ernest Ginas aduy do or her idar yadra song awalyan derong hotel ramong song Ray Mariur Felix Minor maadalbay ulsyong dialul. El masubra rogul idamam rabap mayor dap orior marogul klablilam marangalgam at motargid yung algin Marino Miner. Al ngalgil amner abong miner am los mer sir July 4, 2026 el Nesabador Hilsa mabadangil ang aramor gem lamot trokok kol morngi akamaldile labonggel aldadur July 24, 2026 el Friday el di morngi ra funeral home nga nakibra blu ray maluhay segim sub der tringal adamam el buldok lang clear mal main gim ging sew gim alim merter bula Oriora kablira ngayaw lagim subda rubas a Gabriel Adelbay mamaslo o ob Rahel Besrak maudlat agimay ang masudra adad marangal gemem talim da kaysew. Karkasual rabla ang armenlong agim subra oligong Stevenson Quarte maudlat Fidel Model masudra adad gemem talim da kaysew terbula. Matpang rakablir ete tagim subra rubiang Hiromina Bayama diringal de lokorang ilibloku madiliget Francisca Otong makonstantino ginagit mangal gem rakitang kasuo Musubra adad marangal kemi alim da kaysew terbula. Ayang rakablir ngardoko ay nga karudor her idar matrikan rubang subra karudor simang mandari ebil ngirang takao maniro mandari masubra adad marangal kumtrigel mamdida selmem ng maalim ng kaysew retial maulubong sungla Marino Miner al ngalgelam ner abong Miner ngarad rakablir ang angiptang ayagim subra ngira itpang selobios kola ngira irong isaksualadaw albang chawas masisang maebira irong Elizabeth Kabol Bosubra adad marangal gemem nakaysew terbula malakayo kay gemsubra ngalgelam le ebil kung ilay do britial rato na yo migiwo planta blesam ira simong rdial ugordeu Patrick Teley bosubra bibir kami marangal gemem da alim nakaysew terbula esra hablar at amel gemsubra rakasuk Terence Ruluda mamasal odal at takakuluda mem da alim nakaysew terbula Hablar o say mga masong egim subra rabu a Celestino Malsol marangalgel a Mario Lomisang Rule the Vice President Arnold Oilo First Lady Damiana Yarang Inataboet Optuy Malsol Lily Oilo Madenis Oilo mo subra adad marbibir kami may nakaing sir tali merte albula kablira me egim subra ningang bilra alul mga tulhanin ore velela marangalgel a rolmi masyol mo subra adad marbibir kami may tali nakaing sir albula Hablar ang arang agim subra maasil evira climate call terman ngalgel mimong Aron Basilius ngalgelam le evira clay bawlang rotor ngalgela Basilia Gintaro ngalgelam le dililaw isis katadasi ngalgelam le ililaw oragiru liorulugda ngalgelam le ililaw Severino Rulugda masenator Lencer Basilius kaspuso de may talim at kayong sirtel bula rangal karamirong rama arwang agim subra ngira arwang mabilita kami ne anita takaw marangalgela obasang mag Marangil Bares Odriong, Macristina, Ngiramos Asanuma, Mahuyukoy diin, Marangil Marbebiringi, Marangil Amle Ngira Arwang Yugiwang Hotel, Marangil Takadasang, Bosubra at the main dalim na kanyang hotel bula. Aratama marakayuk lagim sudra ng Algila dirat ng adigra former Governor Wilson Ongos, Maharukor Maroy,
marangalgel mosubra dad marmom dida sila may alimig mga inserter elbula dire kalbluring esara gim subra ngalgela ideb ragata ta Marcel Dominic ta Marcel masabrong mosubra bibir kami may da inserter elbula ngalgela ngaswal ra Cecilia aldabe el marbibiringi marangalgela mimong mangalgela maet ra odolat morogordon may da inserter elbula tiga rubaga lo top der tial subdam subra nga rabla ras monsong ra kablira elok kulsum rai ma ngarmeu rablu rai makablira bitang rang isang mabla ng kaklaw rang isang bosub ra bibir kami umangal kalgil tial bangalet smooth mainda alim da kay ngisiw magimsub da rangal gelam lew erongos temal yagimsub ra basilia erongos rangal gelam le dir umrokong law elie isbay ra aspang lebdebo diram tawil trat kam madrangar mawradani SB, rangalgel ako ni Marcel, rangalgel ol sudong, rangalgel madali na oiga, mkas pasub de main da alim da kainsew. Rangalgel ler da or evngel, agim sub da rangalgel ang lula, rangalgel alang, rangalgel mga tib friends, rangalgel alibosang, rangalgel kolwal, rangalgel mga riyay, rangalgel harina de long, ay olingitra ebira tuubla elen evngel, ma odar rangina matur milan isak, maksub da rabek kalngalgel evngel, main da alim da kainsew terlbula. Rangalgelam ler or odaol agim subra rangalgelam ler beski lang marangalgela ka karingel ang idawluy eulngi tragal odal at ngidawluy mangida alit Sheldon Meltel mosodra bir kami mem da kang sertel bula rangalgelam leili law tumngil mulbekla agim subra ol turra ire ngarbadal devis uhara maubad yorang miner mulmerangalgiu rangalgela motilingay sa rangalgelam ra Joseph rangalgela siles tumngil magaol evida ilgang alhanay ngais mawilhem remota Valeria Ramota, Hermina Grimidol, Manchisiles, Mgaspuso de Maim da Alim da insertel bula. Rangalgelam ler das bala, minor olgari, lagim sub rangalgela Chegov Sawaichi, esta da Maim Rangalgel, Adilisa olgari, la mala minor, Mgaspuso de Maim da Alim da insertel bula. Rangalgelam le Evil Gitang, egim sub rangalgelam ler abong miner, Raubat yorang miner, ala sel rudim, rangalgelam le Ngirabiang Albert, egim sub rangalgelam le Lapsis Salus Albert, Steven Albert, Mur Albert Madaiber Nordial, Snow Tumaungil, Franchier Albert Marangalgel, Zirurior Ahulibang Inaibay, Chakbet Marangalgel, Didi Albert, Rangalgel Amlir Ardesbal Hindenburg, Iagim Sudra Neru Hindenburg, Frank Hindenburg, Hans Hindenburg, Natalie Hindenburg, Wadalat Maria Meltel, Catherine Tangrang Marangalgel, Delma Santos, Berta Hindenburg, Rangalgel Berta, Agim Subra Angiras Mangsong Euchinio Marangalgel, Early Borha Marangalgel, Makayukul Ernest, Agidiram Subra Evil Marta Yaad Marangalgel, Rachulita Joseph, Tuti Yaad, Rangalgel Chengins Oget, Juliet Yaad, Machanchon Yaad. Agidiram Subra Gal Dira Asil, Dira Ibong, Eming Riklang, Artel Albula. Magas Subra Oil Ngalgel Agitang Baab Ginas Adui, Emain da Alim Rang Isort Terulbon, Latsungul Ngaltargi, Ngalged, El Dibusera Ngaled. Rangalgelam le mga tul diraibu amre agim sub rangalgelam le na ipangidat kakal mare raramang saude borong marbebiringi dirmalong Victoria kanay marangalgel odal adrabuk la Chinese rangalgelang ida malgay agim sub ron mi marangalgel Henrietta ra Yor Cristino ma Priscilla Tagesi rangalgelam le or nginong hotel sugra agim sub rangasid lintang hotel Maudlel ra Felisa mawilhela ang hotel mangalgel ra Melon ra sengala rangalgel amle dirat kalgang diraklang agim sobra dirairik Eleanor Koto manikson ra dialul mangalgel amle rangalgel adalbay welsung radchun marbebiringi rangalgel osyal mrev agim sobra wilhen sa marangalgel winamrep marangalgel ngalgel amra ra abius skilang rangalgel mangekong agim sobra hanamre marangalgel weldik sa brown sugar Dunstan Olu Marangalgel ra LC Sugar Marangalgel ay katspada mamura wakasi Elbelau Marangalgel melmeim gimgang serter albula akyol ngit kami rogol ngalgela diraibu ang kaspuso de meim na alim na kang serter ulbong latsungun ngal targi dem lamo dibus ra rongled ngalgelam le evil omtilo agim so rangalgela siresang rangalgela nirolev ER ngalgela Marian ra with heart Malorian Marangalgela Terry Marangalgela mlebu kurd or loser Rangalbid Modal, Chain Marangalgel, Theory Mariur Marangalgel, Anna Marangalgel, Rangalgel Ardor Hair ER, Rangalgel Abrel, Agimsu, Rangalgel Auru, Ramotol, Rarbevidingi, Masayo Marangalgel, Penny Brel, Masoye Brel, Prince Brel Marangalgel, Rangalgel Ayorong, Rarubi, Marbevidingi,
Ngalgel asisang ra ebira atukra miyokorodas marngalgem ra rasti masinan nahiga. Ngalgel amle spis sakli ra turbur albon sakli marngalgel. Finali o itap marngalgel mangalgel ra ediloy marbebiringi olgaril marngalgel Evelinas sakli Linda sakli Hilda sakli marngalgel Maridan Bridan sakli. Ngalgel amle ebira bitang Rigel doktor yakim subdra ebira bitang Isabela Florencio Lanson doktor Kavinor Jackson Olato doktor Dan doktor marngalgel amle ebira bitang aldangale ngiralmau yakim subdra rangayos tudali uro masuset ngiralmau ngalgel amle lapsis ngirangayang yakim subdra Sofia Chamberlain Marberni ngalgel amle bukur or marisabang yakim subdra Corina Carlisa Alfred Alex Macharles Agidri kamsub da di demeo ane Maria Theo marngalgel ra Angeline ginagit mamarangim ra Miselin Gasta. Agi malulgit ra kami rogul ngalgel omtilo mumkas pusub de meim dali min kang sir telulmong at sungul kaltar gid ra Marino Miner. Ngalgel amlay lapsis adlo lagim sub ra Xiaomi Suzuki Basyo marngalgel maibu marngalgel mumkas pusub de meim dali min kang sir telulbul. Ngalgel amlay ebil at tumay agim sub ra dirakal talyab da mangyor masyo marngalgel Mewang rungulbay marngalgel tu rungulbay Skaruno rungulbay Johannes rungulbay Remurang rungulbay Solomon rungulbay Marchi olgaril kaspasuba meim da alim edang isir telbul Ailiakal tokobat sa spedir ngalgel amle evil gitang amora Edith Elbelau mailin gumangay mangalgel amle dir ete erar rasayuri saal kaspasuba meim da alim edang isir telbul Diri kal maliliak spedir trikal ngalgel aprobat Amor armang songray Marior masub rarbek kalda dalgong material mamadida islamein da alim da kangisir tial albula makamamal rubak lor tob dar tial chub dak malungit rarbek kalngalgela ediloy maba meim da alim da kansutri rangalgela amler abong miner rawbad yorang miner maal sel miner udim artialo lobong al sungul odri Marino miner Malaway set tial kamaldin maal tado am lamotrok kal morning July 24, 2026 Friday Edi morning a funeral home lomo ar 9:30 am al 12:30 p.m. Et tobdor omral morngar along al mor omalakla. Agik malmrenga suli rogu edamam maklav lilam marangalgam yolingit material mo sabri lemem gim alim gim kaing sew. Kuman sulang yarubak kal Dios lolmon mamakal tanga tergid rogu. Sain na ilapsis Ernest ngilas adui. Tial sudra kamaldil maaldadul tobdor ngar ide ngarbad Davis Uhara Ratu orgesi siro makonrat alle al musudra adama mutargi dengan algid Marino Miner ngalgelam leupad yosko ehara Miner am losmer sila July 4, 2026 en lesbadong mabangil ang ramor gem la motorok la kamel dilel maaldado on morning July 24, 2026 el Friday di morning funeral home ngangat kibrairay lomo ra 9:30 am el 12:30 p.m. et 12 del morning along on mamadakro do song ngarpat malaway siya gem super vertical adamam Katpang rabla snges yagim subra sa awas ngirakasol Maidasil Lilian Marcil Maval Salvador mo subra adad mangal ke meim da alim da kangisir tel bulang balkayo kagim subra dira del bol takla kodeb dira ilolang Antonina Antonio dirario Martarur bangin ngarbat Howard Charles mo subra adad mangal ke meim da alim da kangisir tel bulang yang akor irei ngarbat Davis Uhara dira kam subra Ignacio ngulbay Mahuana Finland mo subra ngal ke meim da kangisir tel bulang Togobetses padek ngal irei ngarbat Davis Uhara amona sibong klolad mo subra vivir ngaw meim da kangisir tel bulang Olle rabla rawal yakim subra adala la pulay ki ko machimaru mangal gelam ne dala la pulay ki ko tadao adoro ti ueda madira melong merli kwarte mo subra vivir kamiu marada de meim da ali me da kangisir tel bulang Agidire kam subra ngal gelam le ubad da buktil do ra inaria temong Margaret Masang mo subra ngal gemim da alim da kangisir tel buula Agidire kam subra ngal gela idu bubde ra artikulang katsusi magawong fritz mo subra bibir kamiu marangal gemim da alim da kangisir tel buula Agidire kam subra maasalo eru rangula ngira rega da chak rangula bada bicho gai mananchi rangula ote mo subra ngal gemim da alim da kangisir tel buula Agidire kam subra ngal gela motiling aisra evilra elgang hanay ngaisa mo subra ngal gemin da kangisir ngal gela mara chesevra herminang midol marvibiringi min da kangisir tel buula Agidire kam subra ngal gela ong libra Francesca Valendorf mangal gela ra Tiger Gilham erigar mangsaw mangal gel Ines mangsaw madrang bukot tami mangsaw Kabinori Lolang Vot Leon mangsaw Victor mangsaw Kasmir mangsaw Thelma Arngina Makati First Lady Valerie Whips Maanora Arudim
kas pesubda meim da alim da kain sirte albula agidri kam subra ngalgila saw al-le'la ra'alil Abraham Elvira Isal Conrad al-le'la Maylin Gidaiwet marbibiringi mumkas pesubda meim da alim da kain sirte albula agidri kam subra ngalgila osar Dr. Silvia Osar marbibiringi Mangariam Osar marudal meim da alim da kain sirte albula agidri kam subra ngalgila sisang wehara deborangi la Joshua sisang Miriam Nakamura meim da alim da kain sirte albula agidri kam subra ngalgila Yas wehara rading Elius Yuchin wehara marangalgil madadana kabokol marangalgila Gloria raga Kayla Mengloi masij J0 meim da alim da kain sirte albula agidri kam subra ngalgila Seiko wehara Fred wehara marangalgil Willet nginalmau marangalgila Edmund rang hotel marbibiringi meim da kain sirte albula agidri kam subra helgam yokong iraililda marangalgil Ruth Queenin Leroy ngiraililda Esther ngiraililda isabang masubod na Mat Joseph ngiraililda meim da kain sirte albula tokobat sa spadek ngar iren ngarvad Davis uhara amora wadal adra yung la Johanna ngiratregda meim da kain sirte albula malway segik malulngit rakamul at mamatergil masubil megim alim megim kain sirte almaulabong al sungulang altargid ra Marino Miner mlamora ka mga lulungulo Tial kamaldid maaldado amoringina July 24, 2026 el Friday el di moringina funeral home el ngangat kibrairay lo mura 9:30 am el mo 12:30 pm et todo omrael el morngon along el mo malakro o the song rang arbat ko mal sulang ya rubakal dios rol mol mo kaltanga tergid rogui sign ar irering arbat el Davis O'Hara Tia subra kamaldid maaldado Marino Miner lo todo ngiaw el rongos Henry Ewat la irering arbat Davis O'Hara ngiraita o Henry Yuri Haim rigisiwang may adray ray chusita dawo el mor komil gaw adra gablil mablar lolingit meim da alim da kain sirte albula at target ra Marino Miner ngalgila Daniel Mayosco Miner am los mer sera July 4, 2026 malway seng lamot rokok lol morngi amaldilel maldadu orngi la July 24, 2026 el Friday el di morngi na Santos Borja Funeral Home ngangat kibrairay Tial kamaldid maaldadu a umura 9:30 am el mo 12:30 pm emo tuwa del morangar along el mamatakro o the song rangarbad labanggila dalal el mleubad Dios kominer Ayang alagim subra o bakarakalaw Stevenson magisang ma uadil ur mo subda raradad marangal karakalaw tial albuhu lemeim da alim da kangisew along agim subra o da raikloy el mers arurang ma uadal ad raikloy el derbei blodag mo subra raradad marangal ka Diung el temong ginto mosudra virgaw ngalgelam ni adalbara imengi raililda ruat Paulinas kang marangalgel kadel ewat el chengins Loretta ewat el Sabina ewat el Pascuana ewat el Osima Irene ewat el Siro ngalgela limay misa ngalgela irongos Henry ewat ra asili mangabad Maribal ewat marangalgel machan ewat el Aolagim subra ngalgelam likrged rasir sa Yuri di Iterbay magal ngiraita o Henry Yuri maodam ra ngatubaray mosudra virgamiu Ngalgela Mengloi skuad makaw likrged rasir sel Tobias skuad mo lemra Reinhard Chilas mo subra bibir kami umaradad ngalgela kabor padal ngalgela Losi Nakamura kaol Virginia Tariong mo subra bibir kaw tial bula ngalgela Sariang Pasebs kaol Harry Pasebs mo subra bibir kaw ngalgela Simis nginalbong kaol Haim mo subra ngalgela Haruo Naomi Taro Nancy Maherman mangalgel Rangalgela uldegal singeo ikaw McKinley Iterir mo subra rangalga rangalgela ramokot ngilaswe agim subra takriw Salvador Esther Helen Masapuro mangalgiw rangalgela losaw ngilasyaw ikaw Gloria mo subra rangalge mangalgela ton ngidalbong Ortma agim subra rangalibong Andres mangalgel tamatat Meriang agidiri kam subra rangalgela taway Mararata agim subra rangalgela amlemlei Elbelau raseng rahel minengil magur ngikiw la waktaw tumaangil lang tarong Agyolngit makawal matang bukot tamin ng asaw mamlei mosudra adat mangal kalatublay emeim da alimit kang sirtel albula. Isara agim subra buk emir maroy mosudra adat mangal kartel albula emeim da alimit kang sew. Awadal ad anitang ilatakaw mangal gel. Ayra agim subra doroti ueda dirmalong merli kwarte magen yutadawo. Oriora agim subra rigo uhara saisilita dawo deborarngi la Elvira Isal Miriam uhara William Yuki Gibbons Lavi Alfonso Ngalgelam leo irongos Fabian ewatala yagim subra kol harumi madalyar tiar albula. Suset ngirasop mangalgem riung remota Johnny silong remota iren ngarbat Davis O'Hara i adra rey chusita dao malagi bes.
Tirigil at the moment dim lagi bas ang clear ti al subo di mo sube se main dalim laking sir tel maldila lang alged targid ra Marino miner komal msulang ya robak kaldios lo makaltanga targid rokuy sign u erongos Henry Ewatla mar ingen ngarbat Davis Uhara ti asub dra kamaldin maldadur Marino miner lo tob drnya or ete Matias Erbay haim regisiwang ire ngarbat Davis Uhara Pastor Albert Maldangasang Robinson Tuloy Rungula, Adelbara Kayong Yohei Merur, Rongos Emmanuel, Masep Salvador Ramota, Senator Brian Malayray, Yadra Ray Chusita Dao, James Madra Aluy, Mamakilni Singewo. At Targidra Marino Miner, Ngalgila Daniel Miner, Mayosco U Miner, Amlos Mer Sera July 4, 2026. Mulamotroko Kurmornya Kamaldin, Maadado Orangina July 24, 2026, El Friday. Ra Santos Porha Funeral Home Lomur 9:30 AM and 12:30 PM. Eto del Morongar Along Mamadak Lobangila Dalal. Palauan Segim Subdra Adamam Nganavik Elbelau Marangal Karablay and Mim da Aim da Desat Yalulbong al Sil Serangal Targit. Mangar Along Agim Subdra o del Adra or Rao la Lidia Lela Adelbar Olbed Helesio Arurang Mosudra Bekladad. Inaria Temong Alilay Damay o del Adra Gayong Alvin Riong la Henriette Tu Merur Tel Ingiranggoy Ramokta Cheni Ingiranggoy Ete Erbay, Helen Emmanuel, Chagi Emmanuel, Richard Adachi Marbo, Sebastian Ngiratrang, Adalbara Kayong Yohei Meru, Richard Ngiratrang, Jason Ngiratrang, T. Ngiratrang, Murphy Wasisang, John West, Esang Hilbert Martin, Masud Rabirangao, Harvey Rungula, Conrad Rungula, Hadley Rungula, Rongos Emmanuel, Macodines Rungula. Aola Gimsud Rangalgila Simis, Gao Elhaim Mahirman, Masud Rangalgila Haruo, Naomi, Taro Mananchir Terbula. Ngalgila Losaw Gaut Gloria Mosudra Ngalgem, Marangalgila Tony Albong, McKinley Singewo, Theory Singewo, Takriw Salvador Ramota, Legislator Saburo Ramota, Esther Ramota, Helen Ramota, Lori N. M. Tumangil, Rangalgila Mayor Tedil, Rangalgila Dileol Tedil, Rangalgila Mleit Tedil, Yatukubat sa Spadalahaim Rigisiwang, Marigo O'Hara, Moray Kriget Raidis, Chora Clay, Maevin, Raidis, Lucy Matsutaro, Mosudra Adan Mangal, Kemain Dali Malaking Sirte Albulong. Ngararda Gim Sudra Mother Ngabukot Tamin Mangsaw Jr., Mosudra Bek Marangal Gemaim da Alimerte Albulo. Pesra Otong, Mosudra Bek Marangal Carter Albulo. Ngartmagim Sudra Darla Iumangay, mga Libong Andres. Ramlungoy Gim Sudra Patricia Franz Heinrich, Paula Franz, Portia Franz Cosole, Porciana Franz Yangi Welimau, Mawiller Franz. Miliga Gim Sudra Ngulbay, Madirungulbay Sariang Timul, Mosudra Bek Marangal Gemaim da Alimerte Almam Ngulbong Alchil, Serangal Targid. Neomi Rongos mapamilas kilang galug mosudra bibirgaw. Ng isa ragim subra o dal adra kabaw ilong Marsil mosudra veklat mangal gemim ta alim mertial mongol sil sangal targit. Ay ragim subra mga Saudi Oroma o dal adra malong al biging anay mosudra veklat mangal gemim ta alim mertial mongol sil sangal targit. Kabenor Norman ngiat bo torotita daw weda dirmalong merlita daw kwarte Antoinette Merur Andreas Miriam Araymul, Rosita Orak, Marangalgel, James Madraluy, Marulel, Jeffrey Titimla, Atanasio Tiskabong, Genita Dao. Oriora Gim Subra din Ngarbat Rego Uhara, Evira Tablang Frista Pasep sa Mascaruno April, Masubra Rivir kami Umarangalka, Marching Irmidol, Sayuri Chase Al, Hana Erbay, Margaret Tete Masang, Rebecca Sanuma, Saisilita Dao, Shomi Masayoshi Hirgik, Tiraydong Sendi Toribyong, Deborah Rangil, Miriam Nakamura, Rosania Luis Marangalgel, Tiray Bulu, Natalie Erbay, Lorenza Ise Maribirgao, Kabidor Taima, Mosud Ribirgao, Ngirur Taima, Carla West, Their Days Way, Dilur West, Magdalena Ninawasisang, Kenneth West, Van Ray Tadao, Rirer Ngarbad, Dave Uhara, Joshua Sisang, Hiadra Ray Chusita Tadao, Kandi Ngirmidol, Bruce Ngirmidol, Randy Ngiranggoy, Riyong Ulrmot, Mawis Joseph. Paliliwa Gim Subra Edela, Magabli Ratmiu, Rablu Rabelilio, Mosudra Veklat Mangal Gemim Kang Seur Tergamaldil Targid. Komal Sulang, Yadios Lomkal Tanga Targidrogui. Sain Wor Ete, Matias Erbay. Tial Subdel Muller Ring Stringi, Adiagal Spedel, Matiagal Tigingel, Malub Engul de Suel Adias Broadcasting Company, Tiang Aspedirar Adlul Top Dringi, Ehara Orgi, Kohmal Mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello, Palau. This is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang.
WWFM is owned and operated by DS Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Nurmid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7. With a transmitting power of 450 watt each transmitter, WWFM is a 100% locally owned radio station. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oisine. What do you mean, oisine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number one. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number one. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island beer, Asahi Super Dry, number one. Looking for Palauan oldies or American oldies or latest music? WWFM Music Store is open to serve you. You can now make your own personalized CD or download music to your iPod, MP3 player, USB, and cell phone. WWFM Music Store is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Call 488-5771 for more information. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. A 10th night of strikes on Iran. I'm Lisa Brady, Fox News. CENTCOM just confirming a new round of U.S. strikes aimed at further degrading Iran's military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. Fox's Steve Harrigan in Tel Aviv. Iran, in the meantime, continues to attack U.S. partners in the region, launching assaults against Kuwait and Bahrain as well. This as Iranian officials continue to present a public air of defiance. Here's the foreign minister. You can neither threaten us nor bribe us. An Iranian missile attack killing at least 2 U.S. service members Friday in Jordan, where a third American was unaccounted for and remains were found. A fourth service member killed in Iraq as a downed Iranian drone was being detonated. President Trump posting before today's U.S. strikes that every time Iran kills an American soldier, they'll pay many times over. Federal investigators call the man accused of setting a fire outside a federal building in New York City earlier today an anti-American, anti-government extremist who made anti-ICE statements. 26 Federal Plaza has long been a target of extremists, of terrorists, and today the extremism was brought here. FBI Assistant Director in charge James Barnacle says the suspect in custody, Andrew Arabaka, is an Army veteran who had multiple weapons. There were 3 minor injuries. South Carolina Senator Darlene Graham, recently appointed to serve the rest of her late brother Lindsey Graham's term, does plan to seek a full term of her own, telling Fox's Sean Hannity she has an inner peace about it. Will it be difficult? Yes, absolutely. So you're inclined to get in, or have you even made a final decision? I've made a decision. You're in. I'm in. That interview airs at 9 Eastern tonight on Hannity. Several other Republicans have said they're running in an August special election. Tomorrow is the first day to file. America is listening to Fox News. 2 wealthy brothers with a big social media following are now in federal custody in Florida, fighting extradition to the UK after being arrested over the weekend. U.S. Marshals arrested Andrew and Tristan Tate in Miami on behalf of British authorities, who announced dozens of new charges. The brothers were on their way to a boxing event when taken into custody. Now, the social media influencers hold dual U.S. and British citizenship. They already face more than 20 sexual offense charges brought by the UK's Crown Prosecution
prosecution service in 2024. And now prosecutors say more victims have come forward, bringing additional charges, including rape, sex trafficking, and child pornography. That arrest warrant is still sealed. Fox's Dana Marie McNichol in Miami. The brothers making a brief court appearance today. Their attorney says there's no evidence they're guilty of anything and that they're being attacked for what they say, not what they've done. For now, they'll stay in custody with another hearing set for next week. The co-founder of an infamous Mexican drug cartel is sentenced in New York City to life in prison. Ismael El Mayo Zambada's sentencing in Brooklyn federal court marks an end to the U.S. government's years-long fight to bring the Sinaloa cartel co-founder to justice. He was arrested in 2024 and is accused of plotting murders and ordering torture as he and his co-founder Joaquin El Chapo Guzman grew the cartel into the world's largest drug trafficking organization. Prosecutors say they flooded the U.S. with tons of cocaine, fentanyl, methamphetamines, and other drugs. Fox's Tanya J. Powers, the 76-year-old Zambada pleading guilty last year. Guzman's already serving a life sentence. Some of their sons still believed to be leading different factions of the cartel. The Paramount-Warner Brothers merger paused by a federal judge for at least 2 weeks, allowing time for a multi-state challenge over the impact on consumers in the industry to play out in court. After a mixed session, stocks finished lower, the Dow dropping 307. I'm Lisa Brady, Fox News.